mbaye ikaze mu makuru agezweho, amakuru yihuta, amakuru ateye ubwoba bakomeje kugenda agaragara yibanda ku bikomeje kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Muri aya makuru agezweho akomeje kugenda avugwa, abanyekongo bahungiye mu gihugu cy'u Burundi bakomeje gupfa nyuma y'intambara zikomeye cyane zabaye mu gihugu cya Kongo, cyane cyane ku mpande zihuza u Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, bikaza gutuma abaturage benshi b'abanyekongo bahungira mu Burundi. Nyuma yo guhungira mu Burundi rero, mu gihe abasaga hagati y'ibihumbi 90 ndetse n'ibihumbi 100 bamaze guhungira muri iki gihugu, bivugwa yuko batarimo gufatwa neza cyangwa se ubuzima bugoye bikomeje gutuma bagenda bapfa umunsi ku munsi, mu gihe leta y'u Burundi ikomeje kwinangira gushaka gufungura imipaka ibahuza n'igihugu cya Kongo kugira ngo aba baturage basubire ku butaka bwa Kongo. Umutwe wa 23 herutse guca amarenga ko ushobora kuza kwibasira igihugu cy'u Burundi, nubwo nanone bigeze gushimangira ko nta gahunda bafite yo kurasa igihugu cy'u Burundi, ariko nanone bongeye gushimangira ndetse no kugaragaza ko bifuza ko General Major Evariste Ndayishimiye yakugurura imipaka, hanyuma abaturage bakongera gusubira ku butaka bwa Kongo nyuma y'uko uyu mutwe wa 23 navuye muri biriya bice nk'uko bigaragara. Gusa Burundi ntacyo bwakoze, ahubwo kandi bwakomeje kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo, ibikomeje gukongeza umwuka w'intambara ndetse n'amakimbirane ku butaka bwa Kongo nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma kandi andi makuru akomeje kugenda avugwa, ndaza kukubwira ko umuturage wa Kenya yaje gupfira mu ntambara ikomeje guhuza Uburusiya ndetse na Ukraine, na nyuma y'uko magingo aya ngaya abaturage benshi biganje mwana ku mugabane wa Afurika bakomeje kugwa muri iyi ntambara mu buryo budasanzwe, nyuma y'uko hari bamwe bagiye bajya kwiga, abandi bakajya mu mirimo igiye itandukanye, abandi bakagenda bashukwa, bikaza kurangira binjijwe muri izi ntambara nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ndagaruka no ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi. Kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko mukomeje kubana natwe muri aya makuru ndetse n'ibiganiro byacu. Niba uri ngaha mu Burundi, reka nagusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza cyane. Niba uri ngaha mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hose dukurikiye uherereye, reka nkubwire ngo komeza kugubwa neza ndetse unakomeze kugira ibihe byiza cyane, hanyuma by'umwihariko ukomeze kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Nyemera rero n'ubundi turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa ndetse anagezweho nyene, yibanda ku biriko biravugwa nga mu karere k'ibiyaga binini, yibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyuma y'uko Uburundi bukomeje gusabwa gufungura imipaka ibahuza n'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo binyuze mu hari M23, ariko Uburundi bugakomeza kwinangira ndetse bugashimangira ko budashobora kugurura iyi mipaka mu gihe umutekano utari waboneka. Bamwe mu baturage biganjemwo abahungiye muri kino gihugu cy'u Burundi baturutse nga muri Kongo bakomeje gutabaza ndetse no kugaragaza neza yuko umwanya n'umwanya by'umwihariko intambara zishobora by'umwihariko kongera kwaduka nyuma y'uko abaturage bakomeje kugenda bapfa urusorongo. Umutwe wa M23 ubwawo by'umwihariko twabonye nk'umutwe ukunze gubanza guteguza ibintu ariko bitakumvikanwa cyangwa se ngo bishyirwe mu bikorwa, bikaza guteza ibindi bibazo biremereye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Mu minsi ishize abaturage by'umwihariko bakomeje gushimangira ko bifuza guca kugaruka ku butaka bwa Kongo, yemwe bamwe bagiye banagwa mu kibaya cya Rusizi, mu kiyaga cya Rusizi nk'uko bigaragara kiri ku mupaka uhuza Uburundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyakora umutwe wa M23 warasohoye itangazo rikomeye cyane usaba yuko Uburundi bwafunguriye imipaka. Uburundi burabwirengagiza. Ibi ni bimwe rero mu bishobora kongera gutuma by'umwihariko hakomeza kongera kugaragara by'umwihariko umwuka mubi ndetse intambara ikabishobora kongera guhindura isura, mu gihe byemeza ko umutwe wa 23 waba ushaka kongera kugaruka muri Uvira. Ibibazo by'ubutabazi mu nkambi y'impunzi ya Busuma mu ntara ya Buhumuza mu burasirazuba bw'u Burundi bigeze ku rwego rukomeye cyane. Amakuru ariko araturuka nga muri ako gace aravuga ko impunzi zishika kuri 22 z'abanyekongo zarapfuye ku munsi umwe kwa gatanu igenekerezo rya 30/2026. Abenshi bakaba barapfuye, bakaba biganjemwe abana, abagore ndetse n'abasaza. Izi mfu kandi ziriko zirongera ku gitigiri kidasanzwe kuko bigaragara ndetse kinateye ubwoba. Amakuru yama
aravuga yuko inkambi yafungurwa by'umwihariko aho impunzi zishika ku majana 426 zimaze gupfira muri Busuma. Impunzi ahanini kandi ziraturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo, zibayeho mu buzima bubi cyane, ibura ry'ibiryo cyangwa se ry'imfungurwa, ibura ry'amazi meza nk'uko bigaragara, kutabona ubuvuzi buhagije, hamwe rero n'indwara zitegwa n'umwanda, ni bimwe rero mu biko birateza izi mfu. Impunzi y'umunyekongo utarifuze yuko imyidondoro itangazwa ku mvo z'umutekano wiwe, yaravuze yuko by'umwihariko ari ikibazo gikomeye cyane. Yaragize ati twaje ngaha kugira ngo dutabare ubuzima bwacu, ariko uyu munsi turiko turapfa buhoro buhoro, abana n'abasaza nibo ba mbere babigenderamwo. Buri gitondo turabyuka dutinya rero ko umuturanyi yapfuye, nijoro turashyingura abantu buri munsi. Izi mpunzi kandi zarahunze ingwano mu mijyi ndetse no mu midugudu myinshi yo mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo, nyuma y'imirwano yabaye mu Kuboza 2025 hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira ya Kongo FARDC zishyigikiwe n'imitwe itwara gisirikare y'Abazalendo FDLR ndetse n'igisirikare c'u Burundi. Kugeza ubu ngubu igisirikare c'u Burundi kirakomeje n'ubundi gucungera ibi bice, ndetse amakuru yamara tugeraho akama ashimangira yuko uruhande rw'u Burundi nta gahunda rufite yo kugurura iyi mipaka nk'uko bigaragara. Nyamara amakuru akomeje kugenda atugera, akaba akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko umutwe wa M23 uri gutegura operation Karundura yo gufungura uyu mupaka, ndetse bakaba bagomba no gutegeka aba banyekongo bagaca barasubira muri Kongo. Urupfu rw'umunyakenya kandi wafatanyaga n'ingabo z'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine rukomeje guteza impaka ku buryo abanyafurika cyane cyane abimukira bagiye gushaka akazi mu Barabu bisanga mu makimbirane akomeje guhitana benshi mu Buraya binyuze mu miyoboro ibeshya abantu akazi. Ubutasi bw'igisirikare cya Ukraine bwatangaje ko babonye umurambo witwa Clinton Nyampala Mogesa, umuturage wa Kenya wavutse mu 1997 ku birindiro byari iby'ingabo z'Abarusiya mu karere ka Donetsk nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku igenekerezo rya 31/0/2026. Ubutasi bw'igisirikare ca Ukraine bwaravuze ko Mogesa yabaga kandi akorera muri Qatar mbere yuko asinyana amasezerano n'ingabo z'Abarusiya cyangwa se Russia nk'uko biboneka. Iki kigo cyagize giti umunyagihugu wa Kenya yaratuye kandi akorera muri Qatar mbere yo gusinyanya amasezerano n'ingabo z'Uburusiya, maze yoherezwa muri umwe rero mu mitwe igaba ibitero. Ati nyuma y'igihe gito rero kandi cy'imyitozo Mogesa yiciwe mu kiswe igitero cy'inyama mu karere ka Donetsk nk'uko bigaragara. Ubutasi bwa Ukraine kandi bwanavuze yuko ingabo z'Uburusiya zitigeze rero zitwara umurambo wa Mogesa, kandi ko umuryango we nta ndishyi cyangwa se ibisobanuro wahawe na leta ya Moscow. Byongeye ko kandi Mogesa yasanganwe izindi pasiporo z'abaturage babiri ba Kenya bakekwa ko barinjijwe vuba rero muri icyo gisirikare nk'uko biboneka. Ni mu gihe ngaha mu karere k'ibiyaga binini hakomeje inkundura iremereye cyane nk'uko bigaragara, inkundura igendanye no kurabira hamwe rero uburyo bamwe biganjemo abanya-Uganda, abanyafurika y'Epfo ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye basangwa bari muri kino gice cy'izi ngwano bashobora kuba bogarurwa, ndetse bikavugwa ko bari kwaraganirizwa cyangwa ari ibiganiro byaba biko birahuza abo banyagihugu bahagarariye abo leta ndetse n'abo ku ruhande rwa leta ya Moscow. Umunyanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU yaburiye ko rero uko uri mu byago byo gushiranwa n'amafaranga akanya kariko kose, kubera ko hari ibihugu binyamuryango bitari rero imisanzu yabyo y'amafaranga. Antonio Guterres yavuze ko ONU iri mu makuba ashingiye ku mafaranga, kandi ko ayo makuba arimo rero kwiyongera agateza inkeke ku mikorere y'uwo muryango, ndetse ko amahera ashobora kuwushirana bitarenze muri Nyakanga uyu mwaka, ubwo ni mu kwezi kw'indwi. Mu ibaruwa yandikiye ibihugu byose 193 by'abanyamuryango bya ONU yavuze ko bigomba rero kwishyura imisanzu yabyo nk'uko amategeko abiteganya, cyangwa se bikavugurura amategeko y'imari y'uwo muryango mu kwirinda ko rero uhirima.
bibaye nyuma y'uko Amerika kandi igihugu cya mbere gitanga umusanzu mwinshi cyane muri ONU yanze gutanga umusanzu wayo usanzwe n'umusanzu wo mu bikorwa byo kubungabunga amahoro, ndetse ikava mu mashami menshi cyane ya ONU ivuga ko by'umwihariko yabamo byari isesagura ry'amadolari y'abasoreshwa bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibindi bihugu kandi ibinyamuryango byinshi bifitiye ONU birarane cyangwa se byanze kuriha imisanzu yabyo. Nubwo bwose kandi mu mpera z'umwaka wa 2025 inteko rusange ya ONU yemeje impinduka by'umwihariko impinduka by'ibice ku buryo rero bw'imari ya ONU. Uyu muryango uracyafite rero ikibazo gikomeye cyane cy'amafaranga gihuhurwa n'itegeko rituma rero irimwo kwishyura amafaranga itigeze na rimwe yakira. Kuri kimwe rero by'umwihariko mu byicaro bikuru byayo kiri i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi, ibirango biburira ku kuntu rero ibintu bimeze muri uyu muryango byashyizwe ahantu hose. Muri sa rero nk'igerageza ry'amaburakindi ryo kuzigama amafaranga, uburyo rero bw'inzira y'amadrage izamura by'umwihariko ikanamanura by'umwihariko abantu mu nyubako bikozwe mu ikoranabuhanga buzwi nka electrator buhora rero buzimywa, ndetse n'uburyo rero bwo gushyushya mbere mu nyubako rero nabwo bukazimywa nk'uko bigaragara. Ibaye kandi mu gihe ubutumwa bwa ONU bumaze igihe ku butaka bwa Kongo bukomeje kunengwa ko nta kintu na kimwe bwigeze bugeraho, mu gihe ari bumwe mu butumwa bwa MONUSCO bwa ONU ku isi butwara cyangwa se burashorwamo akayabo k'amafaranga menshi cyane ku isi. Mbashimire mwese bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, twongere kugaruka mu kanya.